Hai minaze ting choma I zaina kulum ya wang ramena namai railang bah bai keu ziket tingkum chana zeng kajemdai damai ting chua kidere insa paulia gai radling Delhi Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena ne Delhi High Court haturam ki gap suite bepe zane dilang bepe Chief Justice hangge Justice Manmohan Jak lang gaidele izaka chewdele jai Raj Nivas office kina patabam ge du ten tip gaidele event ge Delhi Chief Minister Atisi High Court ge samram judges me zane dignitaries kachamcham medu wangaile izaka chewle Zai Russia mana Ukraine में हरे तेब्र सम Russia के देगे Russia मने Ukrainian में गुलिम रोबे ड्रोन हाई पे रेगुम बे कपके उन्दी ले जगह चुदले जने चुना तिंगे Russia मना Ukraine में हरे तेब्लम के ने Ukrainian के देगो president पे Volodymyr Zelensky ने US के देगो former president जा US के देगे president हंगे कलंका के दाइब गेन थारा बे Donald Trump zengo hado zengom pogwai delay zeka chawdelay za Ukrainian kedego president Volodymyr Zelensky ne saja US kedego president hangya Donald Trump ze kalangai daibe na Russia manai Ukraine me hrei te bige Ukraine me ze ngagulei ze salei zeka chawli zaman sa po mene saja Ukraine kedege Russia manai Ukraine me hrei te bige ze Ukraine me spy misuna Russian spy mene chaikang kelei zeka chawli Daite be bizegene Ukraine kedege Russian spy me chaikang kelo designa Russia mene nuigo spy me hange pui ki get daw domram zedu nimloze training kche na pegulu zer Ukraine kedege Ukrainian me zahreite ro hange langai gai le zakachule chirne magza Ukraine mene nimloze samne gai be be Russia pe spy pe ne do saza Russia kedege suite mramne nuize pui ki ge daw domram ze nimloze Ukraine kedege reite ro hange Russian spy changze training ka chena pega lu langai ga leje ka chole pose gena zemala ge keme Russian spy me hazi tingnai mi puin sangne chaile je ka chodele zai po pe ne do saja ring pad le pe chu drone ne bom to ku je pok pad bige pe pige pe bage ka hazam dele acholis du pane saja chika chai pomre me je misonga je pani kambai bam se ki bankar mi ge la le je ka chole Ukraine me ne drone ne bom pung lu je to ku je pok pad bige ne chai mere me je zai Russia me ne Ukraine ke de ge re to hange spy hange lu hange kamkyo gai bige je Russian spy me pani hi indai ki pote bria pe hange kamkyo gai dele kagane chi Ukraine me ne bom kai be je ring pad be pe ne saja ache maglei je ka chole Russian spy me pani hi pote bria pani hange pe manglei kagane pani je training pe gailu Ukraine ke de ge re to hange langai ra da zaina ka charangkang ka chaina ne pe gai brun ne le je ka chudle Zan Israel mena Lebanon kedege Hezbollah spy mzen mailud ge ingize air strike te begine Hezbollah spy mroge do psuite me zagdi gdi me mina hankreu ziket chai changdele zaka chudle relang bige Hassan Nasrallah Paza Secretary General Zachpo Change Ibrahim Muhammad Kabisi Paza Head of Missiles and Rocket Forces Zanitspo Change Ibrahim Akil Paza Head of Operation and Commander of Radwan Force Zachpo Change Fort Sukur Paza Head of Strategics and Unit Zachpo Change Ali Karaki Paza Commander of the Southern Front Zanitspo Change Wissam Al Tawil Paza Commander of Radwan Force Zachpo Change Abu Hossan Samir Paza Head of Training Radwan Force Zanitspo Change Muhammad Skor Paza Commander of Aerial Command Zachpo Change Sami Talib Abdullah Paza Commander of the Nasir Unit Zachpo Change Muhammad Nasir Paza Commander of the Aziz Unit Zachpo Change Abu Ali Riba Paza Commander of the Badr Unit I mean hankreuzi kadme Israel mene Hezbollah spy mze ingize Lebanon kedege air strike to begine chai changdele zaka chule za Israel mene daite be bizegene Lebanon kedege Hezbollah spy mze nche ingize bom kailau dina tatibe njikom tingkom chama jang khaijak chum habai ke huzis na mai Hamas spy mene Gaza gene Israel kedege ingi gyud ba mai ge Lebanon kedege ne Hezbollah nam kya spy merames du ka zawle zaka chule pose gene Hezbollah spy me ringbam di daina Israel me longhare zabam ranget changdi bizegene Hezbollah spy ge suite mera me gedi gedi mram jan chaz na mailut ge Israel mena Lebanon kedege air strike to delay za Lebanon kedege Israel mena Hezbollah spy jan chaz air strike to begina Hezbollah spy ge suite me minang kat kedi be ko chief Hassan Nasrallah chai di delay
Hasan Nasrallah chai dip zigene minagi ki mena penilunga lak delay zai Indiaram Jammu and Kashmir ge Muslime minagi ki melungmra menedu protest lei tatiba entak mai ge zai chiga sa za protest mena Hezbollah spy hange klang ke unige zopet kule izeka chudlei zane Israel mena Hezbollah spy ge psui tebe chief Hasan Nasrallah za de chan dip zigene naka Middle East ge bok sang za hrei ge dibe mpung churang ge dun numai zela delei Israel Defense Forces spy mena naka hrei mro ge dig dibra maza Lebanon mugo ram rage te wangai zela lei zeka chulei hoti kyang na banai Hezbollah kyang na mena du hrei mro ge dig dibra maza Iran ge ne nga za te chu zela lei zeka chulei chuna Middle East ge ka kleu bezak bok sang za lamui lei Israel Palestine Syria Lebanon Iran zane Iraq ge du hrei de to te zela lei Iran mena du Israel meze pnuikum rigulei zeka chudlei ndaite be bena lo designa Israel mena Hezbollah spy ge psuite be chief Hasan Nasrallah za de chandip zigena za Iran mena Israel mezeng gize pnugo hreimro kedi kedi bremete tate gai lei designa US menai West zane European degena UK France Germany mena du Israel melamge sabbule gulei zeka chudlei na ka Middle East ge gebok sang delei regedi bem pungchura hange hing bizigena minagi ki emra map nui ki gena pangbya kam delei ze du salei zane United States mena du Middle East ge spy igak sang ma special forces mramze langa indelei zeka chudlei zane United States mena du Iran meze Israel meze te klomar hange nting ra hange du warning du pegalei ze salei za Israel mena Hezbollah pe Hasan Nasrallah za kapchan dip zigena Iran mena du pnuira ta za Israel meze hakum lu ra hange ndu gai delei spose zigena Washington ne US spy mrogedu igak sang ma French igak sang mramze naka Middle East ge langa in sin delei za official mena tati ben tang mai ge salei za India ma gdere hrei ra samze luai laglei za gdere ge hrei gdi bem pung chura hange du lugai laglei spose zigena psongka gdu India ram go bodi pe Prime Minister Narendra Modi ne Russia mena Ukraine ma hrei te blam gena Ukraine kde go President pe Volodymyr Zelensky zidu ngau do za ngom po wai delei za Middle East ge hrei gdi be mpung chura hange hing bezigena mpung chu magzaka gana disi ibete ur hangena Israel kade go Prime Minister Benjamin Netanyahu zenznai nalang ba chit ke zimre mamai ge Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ne Indiaram gena Israel kade ge phone call te luza ngokam po delei zaka chudlei acholus du nakalui lei designa Middle East ge hrei gdi be mpung chura hange du numai delei za Middle East ge hrei gdi be mpung chura hange numai di za United States kade mena du kade re ge hrei ni limbung ro ge Pranchi langba pnuigo fighter jet F-22 Raptors Middle East ge te wong changai zela delei zaka chulei zanek de rege klak ilang bazedu United States menale zagde rege hreimro iba kadiba zan hreimro kilang bazedu United States menale suppose zegena gdere countries gdi me gikki cham bamlus du gdere countries gikki mena United States meza ngokang jang te ze puina ket te nei zane hingdu hingkak sangdele United States mugo hreimro lein za a gdere countries ka cham mena ngaun chi ze lunei ze hingdu hingkak sangberame hreimro ze misonga ze lalei Zane Indiaram go hreine limung spy ge psuite bepe zane gdi bepe kachi bepe new chief of the air staff hange Air Chief Marshal Amar Prit Singh ze kalang zatem chi gai ze patabam pungchu dulei ze ka chudulei Zane Indiaram go Union Minister Aswini Vaishnawanen znai mamai ge saze actor politician Mithun Chakraborty hange Dada Sahib Palke award ngo gulei zeka chulei zarang bagailei za Indiaram Bollywood actor zane politician Kangana Ranaut ne Mumbai ge bugu banglo haki ikak sangbe pali hil ge krol himre zekna hange zulu bachangge njanai mamai ge gari ikak sangbe krol ko chumilui dilei zeka chulei Zane North East Tripura go Governor Bizi Indra Sena Reddy Naluzen znai mamai ge Mizoram Governor go additional charge sange klangai delei zeka chudlei Guwahati High Court haturam kep suite be Justice Nelson Salone tabam ge rasbavan gene ten tip kai delei event ceremony bam ge Chief Minister Laldu Homa go cabinet Minister Merame Home Minister K Sabdanga State Assembly Speaker Lalbiak Jama zane top official lamgene the Chief Secretary Renu Sharma the Senior Security Police officials mramsdu wangai lei zaka chulei Zane North State Nagaland ge State Council of Educational Research and Training SCERT menarang bagai dai je pam daibia 4th editions of
Nagaland Teacher Eligibility Test NTET je wangraba bai ke je ngkai je chom kamai de zaina bamgulei je ka chudlei za apo exam bam rab je Nagaland ge teachers ge theilia me changra bagulei je ka chudlei Zane North State Nagaland ge state go government ne teuze kabne bem road drugs deime banai zomra mze kangi bata te bze ten do ta zelarele Nagaland police ne kyu chumlung ge teuze kabne bem ro narcotics drugs banai psychotropics substances pe microl himreuze langming miria go nim pe changle jaga chodli zane official ne pnigo statement ge saza narcotic police station PHQ zane police station Nagaland ge cham cham mane teti behnai kom ndi kyu ge ne teti be hachit kyu lungge kabne bem ro narcotics drugs psychotropic substances nim pe chang bzep mi rol himre langming zi chang kai ze kat haisruk miria lei je ka chodle ai te je kamne bem roge ka zo begine narcotic police station cham cham begam cases NDPS go madai kai changle cases NDPS go madai kai chang baza cases kai be register te ga bam cham cham police station ko jamma police station Kohima Medzipima police station jane chumukidi magali jaka chole minahang kai jaka chumzanim chang chiporogem pe mi minahang khrejsna zaim puimi minahang sroglei jaka chole zane Nagaland police ne te dibeke chumlungya te jakamne bem ro drugs cham cham nim petba heroin ka chebe kiji mandai je gram hakeze drugs kuize minye pe mi za krol ngai je kuize lakhim reuze srog regulei ja chodle zane ra heu chipum kamne bem ro yaba tablet ka chebe pchi changkreuze na hakeze Rex nazes kui zene pe mize lag rex rug ze de sedze chang rex naze ket miria gulei ze kachuli Zane North State Manipur ge state go government ne kaklebe perap bam gumbre me ge security forces primarily pizening tingeuze raise action lu behingdi armed forces special power act AFSPA gu hingdi ke surug na hangya kain dogai kakdai dele zaka chole mai bai ke hiziket damai gene seuze police station babam cham cham kreuze skuilunga zane Manipur ge aipo AFSPA gu hingdi ziting kom changke jahis kuize rak de set kom ya kai dele kagana tingkom changna jamadai kom ge aipo AFSPA gu hingdi ze Imphal municipality area ga luto da indi dele zaiting kom changna jang kai jekna kram ke ge do district babam cham cham district stroke police station kreuze minyo ge do luto da indi dele zaiting kom changna jang kai jek chum kram ke ge do police station bam cham cham madai ge ze do aipo AFSPA gu hingdi ze luto da indi dele zane Manipur ge aipo AFSPA gu hingdi ze kime ke bam valley district ga ngale za state go government ne ke sru hangya district babam cham cham ge na ka AFSPA gu hingdi kain do da ra hangge kam ke gai bze hills area gele hills district babam ka cham cham ge zane North East state India ram ge AFSPA gu hingdi bambe states nala le chi za Assam Manipur Meghalaya Nagaland Tripura Arunachal Pradesh and Mizoram gele Zai Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne saza Kangpokpi district te tiba chetyo zi inkajis na mai ga kukim go nam ke spy mena inki me mina hangna zanim te ndi meza kuki me spy me bone pnui ki ze demand te bela muile acheles du police spy mroge psuite be chief ze chinki me mina hangna ze kukim go nam ke spy mena nim te dim ze panai pum ge mo do tenu ka hare bega ze in ze ngo pedra hange rangai le ze ka chudle ze kukim go nam ke spy mena pnui ne Kize demand te biza bange bam leader mak thangmang hokipza mpet kar hange kize demand te dele ize ka dele design ki me min hangna zap nuine nim te tim zam pet kar hange zai aige kukim go nam kyangna spy minute te hyak ra hange kize demand te blam ge state go government ne kagane peuze hazogai makta dele zai Manipur go chief minister N Biren Singh ne saza kukim go nam kyangna spy mine kize demand te biza state go government ne Pema gule izaka chudle kagane pnuinen kime mina hangna za nimta tim zen ripedra hang central go government dagane khanga be ki gule izaka chudle zaku kim pe mak thangmang haukip ka chebe peuzen government of people democratic republic of Kukiland go president le zai pazana ka sajiwa zel Imphal east district galale izaka chudle Zane Congress go President pe Malik Arjun Kargine Indiaram go Prime Minister Narendra Modi pe rege samsa gai blamge Union Home Minister Amit Shah ne
kakpet kakadai delay the Union Home Minister Amit Shah Malik Arjun Kharge perige sam kakpet kakadai blamge Congress President Malik Arjun Kharge ne Indiaramgo Union Home Minister Amit Shah perige Manipur ge kaklebe pebeze pirailo zarangai be delay Zane North State Assam Kamrup Metropolitan District ga pakaga lumzigna school lesiki tet bihira meleine za tew heleini bza tingti tet bluiza namai baike huzika damai gene seuze tetudara hangya kamke gai kakdai delei zakachu delei zai Assam Kamrup Metro District ga pakaga lumga sangzigna school lesiki rameleine za tet rabhi tew hele gai za tingchu anta snapi gene gujja tingna anta kreuze knapi ga badar hangya kamke gai delei kagana namai baike huzika Damai gene seuze Kamrup Metro District School lesiki rameleine za tingti tet bihigene tadara hangya kamke gai kakdai delei zakachu delei za Indiaramge BJP manai National Democratic Alliance ne Government 3.0 te insablu bchang ji haiket nalunge Indiaramgo Prime Minister Narendra Modi ne kahami ki gedere countries bam cham cham get beite gai besna dere countries bam cham cham get gai le za Indiaramgo Ministry of External Affairs ne sali za Indiaramgo Prime Minister Narendra Modi ne Government 3.0 te insabda lubchange G7 leader outreach meeting bam hanga Italigo Prime Minister Pui Giorgia Meloni ne kugai bezara lang batuzat beituk ta kaidele za Ukraine gedu Russia gedu za countries bam cham cham brame gedu te beitu gaidele Zane Bengaluru Zigani area kachebam ge Pakistan ko mina hangmadai me punida ge lesi kanchi ba nga za tingkum kre bam changdi ko za Bengaluru police mena nimdele izka chewdele za chigen nimni me Pakistan ko mina hangmadai me za panape panau zane piki bo mele izka chewdele Zane Karnataka State Go Chief Minister Siddaramaiah perege Mysuru Urban Development Authority MUDA scam ge kagzau blamgena kacharangkang lote bugu case Enforcement Directorate ED mena kai gaidele zakachudele Zane Maharashtra State Go Government ne katum apanui puile za declare to gaindele zakachule Maharashtra Go Government za Chief Minister Eknath Shinde ne official gane declare tim chi chakaindele zakachule katuma Indian go tradition gane rajamatha panui pui state mother le za Zai North East State Assam go government go gdege bam za Supreme Court haturam ki dilang bugu sam rangai ba approval nga za kumto bata te ba eviction drive te be bizegene chi government go gdege bam hangadai za snamene Indiaram go turam ki dilang ba Supreme Court ge petition file te be za Indiaram go turam ki dilang ba Supreme Court nen znai mamai ge Assam go government za sam chi changai dele zaka chudele hangadai za sna resident mene petition file Supreme Court ge teblam ge Indiaram go turam ki dilang ba Supreme Court ne Assam go government ja chaika kachumne lung aipo petition file te goi banking kyu ka kadai bigya kak ra hange rangai dele zaka chule Zanete ti bentang mai higigidu Israel mena Lebanon kadege Hezbollah spy me bam nchaja bam haike jang kai ge kangi dele zaka chule Lebanon kadai go health ministry ne saz Israel mena Lebanon kadai Hezbollah spy me bam haike jang kai ge ti bentang mai higige kangi bigena mina hangringe pere chaile zasali Zan United Nation Refugee Chief Filippo Grandi ne saz Lebanon kadai ge Israel mena Hezbollah spy me nchaja kangi bigena ka Lebanon kadai ge Mina lak nare me pnui kinga zela leiza chu zai changring yuria ma pnui je namrai te bam Syria ge pangmi gai zela leiza ka chu delei zai Gaza ge Hamas pai mena Israel ka de ge ngi gyut bemai ge Gaza ka de Israel mze mina haina ze hangring yuzi ken mze nimte ti broge na karya hangrak squeezes nama Israel mze halet Zape gai dai magza Gaza ge lari leiza ka chu delei zai Israel ka de ge Israel spy mena military operation ground operation to begin Gaza gane Hamas pai mena de chandibe hangim reuza ka chomle iza ka chudele za Israel mena Gaza ge Hamas pai mjen chaja kangi begene Hamas pai me jane Palestinian me chai chang dibe mina chang hadai je ket hai mnyuza hangrak squeeze mnyura gumme chai chang dele iza ka chule Zane Saudi Arabia kadai gedu public mramale nene Palestine meze Hamas meze ne Hezbollah meze kanga be kancet be telia beze
te liata ra hangen nam za kamton de lei za ka chu de lei za Saudi Arabia kadai lei za muslim na lungpuiting za lungbam de lei za Palestine Hamas za Hezbollah spaim za kangabe kanchat berlin za te liata ra hange public za nam za kamton di baza Saudi Arabia ma a western ma za ngo panjang te za inkeu za United States ma za ngo puina ke te bzi ge na lei kadai rein sa pin do ta za bam ra hange channel subscribe te lo za nang nungwang changba bam zaina like to ga lo za nang se lu be pe za nang kang mandu se lu ra hange share to ga lo bi guys za king ga nim le ne za to de lei hai mana za klum